मसीसे कोई September 30 निको मैम कोई 3.5 months सूरे कोई पूरा कोई हजे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में कोई ना ट्रेड तो रही से को वीकली हेजिंग हर कोई ना वीकली ट्रेड तो रही कोई स्ट्रेटेजी से सो ngasi di koi sagi hari ba strategy se zero risk option strategies hari ga su hai ba yare ne khalle kai ga na kan de sida ko gi loss ki chances yam thine ne me ko koi na 5 days ki trade se lo matam da 1 day di no ma di sure ma se 100% ne ko gi mai koi profit se so di tawram me no ma di soidan profit tawring ni sida ko na profit lairing ni matam sida ko na exit tok thoga de koi loss mai oi de ko ma'am aduga profit uraga khidang jamba wali natraga 2000 jo hangi ge 2500 jo hangi khalla ngai ra kan da adi loss orak pagi chances di lai adu masi bawda di akhoi da within 5 days sida adi koi profit se event ngasi friday ngasi morning da hari ba trade se strategy se naga trade lawraga aduga khoi gi around 11 12 aside da profit lap da gi lokthok pu yawi ko exit togiba aduga muk nong na muk mu next day gi mulorum bu yawi ko sagi na 5 days adi 7 days ki weekly trade tawna ba strategy hena mayam da sum taak ba strategy se ngasi di ko daily adi intraday gi type to use to bu ya khale ko adi trade ne nong gi khogi trading sine yamna bank nifty gi more than 500 above the move se lagadi 600 700 around move se no magi one day lagadi first morning da khoi na trade se lahuragadi ko khoi pung 13 baro sai da khoi ai profit se book tok thok pa yabagi khudong jab da su lei ko masimak khoi gi group se da ngasi dum proof oina ngasi dum so taw gare ko loina adu kana gumba hari bisi gi khoi gi si option hedging gi ko khoi gi strategy se learn towning ba natraga trade towning ba missing na ko ai gi sigi video description da pi riba number se sida whatsapp ta text to biro adu khoi group ta dum join to biu ko khoi group ta join tawraga mayam na ngai gi option gi live sigi khoi gi hedging gi live trade se isa gi fund lairaga di trade adum to mina si sida laiba sida zone ba khoi dum punna dum guide to mina ri ko mayam duga to pam na sara I khare hena in detail khangjege hariga su ko khoi dum khoi gi class dum phidi pet service ta class sem start tawri fees jam chawbuna te 10000 khaktani ko ma'am aduga one time kano ni payment ni aduga lifetime support ne ko hari bisigi kano si payment se tawra matung da once some payment se tung tawra di class start tawri khuding sum jawra ga legeni na aduga to pawna koi gisi group sida tawri singa sagi class se loiraga su class loire nangi haina thado khiba nate ko koi pull up live trade to minari nuti gi live trade to minabi khudung sa ba leiri koi entry lobu yare koi entry lobu yadari adai di koi exit tawrasi or tawgi ro si natra sumba mayam ma koi discussion to minaraga punna chamina bane ado kana gumba hari basigi zero risk option strategy se zero risk option strategy se kana gumana khangning ba leiragadi ko makhagi number sita text to biro whatsapp to text to biro call to biro kanu ko call to kanda aina kai gumba thabuk sin bai paihudragadi miss hoigini ko whatsapp to text to biro ai dum reply to jerake aduga ai call back to rakani ko adu hajite ina ngasagi khoi hari basigi strategy se zero risk option strategy aduga 100% guaranteed ko profit se profit 100% guarantee hai bangam me ko kai gina ka da within 7 days the one day this your profit se so tawram me hari be strategy sida aduna one day sida koi profit se book adu sum tok thok pa jai ka adu profit se yamde kana gumam na harak be sir 60000 70000 invest tawraga 1000 2000 the profit book to be yam de hai na ko yam draga su kitang khak step am khatang back tawra khanda biu akhona naked option tawraga paisa se hanjin mang handu saruk ta ko khara dang lawraga yamna consistent hoiba income ama semna ba khona badun hena favrain khali ko masi aina consistent hoiba income ama khogi option hedging se sidagi sema chakragadi chakhibang amagadi ko aduga hariba
ngasai option sidagi ko hedging dagi aigi weekly gi income natraga monthly income sum sema chakhraga loina na price action atopa kogi market ki trend analysis myam am leise technical analysis ko sisu tamma chakhraga di after 2-3 years tadi khoi tongan be level am de legani ko adugo khoi group sida su ngasi aigi ihana hanna khogi hedging de pulak phose menoin angang ani khaktani ko adai de ahum surei adai manga surei ko hojiti mathang lakpada khoi ko mi pull of 22 around sure ko hoji bhauta ina class law reisi 22 around law sida ko trade law su mi masing jam khale ko loina trade law mi masing jam khale adu trade law riba mi sing sigi marak ta sunga sagi just practice tawgi load amade hedging tawrambadagi load ani jawraga load ahum pai mi su jawsile ko si kari gino ha gadi confidence helak pani masa da loina ko aduna mayam sida aina mayam da hajaningi se naked option da koi trade tawraga paisa mohan gumse naked option da trade tawgada wo saruk to paisa khare arrange tawraga 60,000 70,000 johon bio ko 70,000 jawraga koi asagi one lot da trade low ya bi khudong sa du lei ko sima aduga atopa khogi strategy am sulai yam phajaba strategy ma Thursday numita lobo yaba Thursday numita khoi early morning da dum khar ngan na dum loksing gi badum kai su kai de morning de loksing ga ga hoi nei pung baro ama ani adai da khoi profit book tok thok bako hari be strategy se sisu jugum khoi profit am chaw bana te go ai gi strategy sing si de profit am chaw de ai de 60 70 sina lupa lising amani samukani earn taw du se go tawbudabu sagi haribe strategy singse ai yam proudly ai haiba ngamise ai chawthong dum haiba ngami zero risk option strategy ne aduga 100% guaranteed ko hadi profit sida 100% guarantee leib ko aduna ma'am khoi option tamse option hedging tamse aduga ngasagi unlimited profit earn to bujabagi khudong sa lei ko unlimited profit kamaina earn to dino saina one lots the hedging tawrakan da khona 1000 2000 earn tawrambado 2000 2 loss da 3 loss da 5 loss da 6 loss da matam ge ai confidence ga loina na ai fund ga leirago matung da ina trading je tawro ga lagadi ai profit di limited oide ko me adu gi naina sida unlimited profit hain hare se ko adu koi punna hedging se tawmina se ma'am ko ai amuka repeat tawjaram ge ai makhada sigi video description gi makhada piriba keno se sida ai WhatsApp number yauri bani ko ma'am hariba WhatsApp number sida text tawbiro ko aduga ai group ta jahon jarake group ta jawraba matung da ma'am ko khogi khogi trade khatang tawjage ai di sir ai keno tawjaroi ai di hedging se amna kup thanai khangjiroge hariba strategy se si khatang ai sida khatang trade tawjage harigasu you are most welcome ne adu kana gumbana ojai sigi strategy se si naraga trade su tawjage aduga plus ta ai hedging ju pura deeply khangbu ngamna na ba ai class jaujage adu su most welcome ne ko thank you so much yawning basing na contact to biro ko thank you